prijevod sa engleskog na hrvatski, možete dobiti sa klavira. Jer će vas očekivati kada se izgledati na englesku jezik složiti. Neću rodio koje je pjesma. Da je neko isto malo. Pa da je lijepo, pa da je lijepo.
Mislim da možemo početi s našom dobrodošlicom, hvala što ste došli u našeg vremena i što ste svojim dolazkom pokazali da mislite da je ova tema vrlo bitna, da se radi o jednom značajnom povijesnom radu i doprinosu u istraživanju vremena Drugog svjetskog rata. Jako mi je drago što se realizira ovaj plan i što je knjiga izprevedena i što je izdavačka Ženska sadašnjost imala i hrabrosti da ovu istinu i na hrvatskom jeziku iznese. Moj prvi susret sa tom knjigom je bio na engleskom jeziku, svi možemo preko Amazona kupiti knjige. Ja sam je pročitao i bio sam impresioniran, znači onime što je novo. Ono što nismo do sada znali u hrvatskoj povijesnoj znanosti u tom razdoblju. Mi znamo da se radi o 6 milijuna Židova koji su uništeni u holokaustu, međutim tad je broj bio i veći, da nije bilo ljudi koji su rekli to nije u redu, to su naša braća, Ivan Pavlo bi rekao ljudi su naša starija braća. Dakle, imamo hrabre ljude, to je prije svega kardinal Stepinac i niz malih ljudi koji su ostavili traga u svojim peticijama, pišući direktno kvizničkim vlastima za središte po Zagrebu, tako zvanom dekanu. Ja na početku pozivam našu dekanicu Anu Pintarić da pozdravi ovaj skup i da onda krenemo sa svim izlaganjima i na koncu će biti pitanje, odnosno mogućnost da se postavi pitanje. Dakle, ako želite, autorica je ovdje, možemo i razgovarati na kraju. Puno vam hvala. Poštovani dragi uzvanici, kolegice i kolege, profesori i studenti, dragi gosti, dobrodošli danas na Filozofski fakultet u svečanom dvoranu. Dopustite da s posebnim zadovoljstvom pozdravljam dragu gošću, doktoricu Ester Wittmann, koja je autorica knjige koju ćemo danas predstaviti, Kad hrabrost prevlada. Riječ je o spašavanju i preživljavanju Židova u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. Gospođo Wittmann, zahvaljujem vam na našem dolasku. Želim da se lijepo osjećate na našem fakultetu i hvala vam lijepa. Također bih pozdravila i predstavljače i organizatore ovoga jedinstvenog skupa. Pozdravljam gospodina Antuna Šoljića, pomoćnika direktora Kršćanske sadašnjosti, gospođu Jolan Strapanč, svjedokinju koja je preživjela holokaust u Osijeku. Pozdravljam predstavnicu gospođu s Katoličkog Hrvatskog sveučilišta, pozdravljam predstavnike udruge katoličkih intelektualaca, a pozdravljam i moderatora, čija je ovo i ideja i sva osječka organizacija izvanrednog profesora Željka Uvanovića. Želim svima dobrodošlicu, hvala vam na vašem vremenu i moram reći da je gospođa Wittmann učinila čast
ne samo u Osijeku i fakultetu, nego i cijeloj Hrvatskoj. Još jednom vam komplimentu za tako. Hvala vam. Hvala gospođe dekanice, da bih molili kolegu Željka Weissmana, židovske općine u Osijeku, da se pozvane. Pozdravljam sve prisutne ispred židovske općine Osijek. Pozdravljam posebno Ljubovicu Ester Dickman i zahvalio se na ovom trudu veliku koji je uložio da se ova istina iznese i vidi u ovim našim područjima. Još jednom ispred židovske općine se zahvaljujem na dolasku. Iako u Osijeku je mali broj židova, židovska općina i dalje funkcionira i dalje. Hvala vam na dolasku. Također bih zamolio gospodina Mladena Milića da ide udruge katoličkih intelektualaca, također glasuju. Poštovane doktorice Dickman, poštovane gospođe dekanice, gospodo predstavljači, kolege profesori, kolegice i kolege studenti, izuzetno mi je čast da možemo biti suorganizatori ovoga događaja kao udruga katoličkih intelektualaca koja se u Osijeku i Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji trudi upravo ono što je doktorica Dickman svojim životnim radom i napose svojim knjigom ovdje učinila i vjerujem da će to danas na konkretan način pokazati, a to je traženje istine. Istina je jedan od onih pojmova koji je uvijek izazov za promišljanje, za traženje, za spoznanje teoretski dio, ali ona je u onom smislu prava kada se iz razuma spusti u srce. Evo, u ime udruge katoličkih intelektualaca još jednom zahvaljujem i sve vas pozdravljam. Osijek ima jednu, ajmo reći, ne tako lijepu statistiku što se tiče žrtava holokausta. Međutim, tu i tamo je bilo ljudi koji su ono što se dogodilo odlučili na teška vremena, znači suprotstavili se svom hrabrošću i rekli su mi želimo da spasite barem oni koji su preći na katoličku vjeru. Da li je to bio neba, da li je to bilo opredjeljenje, svejedno je spašanje života. Bilo je mnogo židova u Drugom svjetskom ratu koji su kasnije se vratili sa židovskoj vjeri, zato ima svoju životnu stazu, sve su religije slične, da ćemo biti sa starijom braćom, židovima i sa mlađom braćom, znači su starija mlađa. Sama je i svjedokinja gospođa Jovana Strapač, jedna od rijetkih koji su preživjele holokaust u Osijeku. Na početku bilo bi, ja mislim, prekrasno kada bi nam gospođa Jovana Strapač jednom par minuta mogli ispričati ono što možda i ne stoji kod knjizi gospođe Ester Dickman, ali ima još znači materijala za istraživanje, ima još nečega što se može reći o spašavanju naše židovske subraće u Osijeku. Pa ako je moguće, bih zamolio vas da dođete za govornicu ili ako želite sjesti tu za stol, mislim da možemo nešto uključiti. Dakle, imamo živućega svjedoka, groznih imena i ja mislim da istina izgovorena od živog svjedoka nekada govori više od knjiga. Pa, u ime također dobrodošli gospođa Jovana Strapač,
Vi ste poznati nama, nekima više, nekima manje. Postoji čak i članak o slušavanju našem u hrvatskoj vojnoj povijesti. Neki su možda gledali na internetu čega ima. Dakle, molim vas, gospođo Strapač, recite nam nešto što nosite u srcu. O tim događajima. Malo sam uzbuđenja, možda neće to biti kad sam se zavisila. Ja kažem, u svakom žitu ima kukolja. Tako je i među ljudima. Jedni su me zatvorili Hrvati, drugi su me Hrvati spasili. Bila sam na prisilnom radu. Kad sam se vratila, trebala sam raditi. Nisam im dobila pravo. Hrvati su se bojali mene uzeti. Ja nisam imala arijevsko pravo. Sada vam ne tumačim šta je to. I onda sam tražila posao, niko me ne htio uzeti. Znate ko me je uzeo? Osječki Njemac, koji me je pitao hoću li mu raditi, preko naravno. Dakle, čudno, ali tako je, to je život. Eto, ako mislim, toliko što mogla reći, ako nekom nešto još posebno interesira, da je bilo teško, je. Imali smo razne zabrane, nismo smjeli izlaziti, iz početka se nije smjelo otvarati prozore da zračimo iz naših stana, to je tako bilo. A kasnije, kako je vrijeme išlo, postalo je već i blaže. A čim sam se ja zaposlila, već je meni bilo lakše. Eto, to je. Ja sam se gospođu Strapač pričao u telefonu i ona mi je spomenula jednu priču da je njezin otac u ona vremena kad se u Njemačkoj znalo to što se događa, rekao ne vrijedi gubiti život, život je svetinja iznad nekog formalnog opredjeljenja i odlučili ste, obitelj odlučila prići na katoličku vjeru. Otac mi je prešao jest na katoličku vjeru i kad se je moja mama udala za njega, onda je on isto rekao, znaš šta, Bog je jedan, pređi i ti, šta znamo šta nosi dan, šta nosi noć. Neka naša djeca budu katolici, što nije bilo dovoljno, ali volja je bila tu. Tako da sam ja rođena kao katolkinja od židovskih roditelja. Ali i ta činjenica kao odnosno smije mogla spasiti u tom trenutku. Samo jedna intervencija jednog pravog čovjeka da se ostavila. Imala sam jednu prijateljicu s kojom sam drugovala od malih nogu. Prvo je njen otac imao neprilike jer je on se deklarirao kao ustaša za vreme stare Juge. I onda su njega zatvorili. Normalno da mene to nije ništa, ja sam s njom ostala prijateljica, tješila ju i sve skupa. Onda je došla NDA, onda su mene zatvorili. I onda me ona spasila putem oca. Eto, sve je to relativno, zavisi o ljudima. Imamo ljude i ne ljude, da ne kažem zločeste. Ja sam zahvaljujem. Ako nema pitanja, možemo nastaviti. Ja predlažem da čujemo glavnu autoricu i našu gošću. Uzrok naše radosti što ste ovdje, doktoricu Vesnu Kitman, da krenemo sa predstavljanjem knjige i sa izlaganjem, sa sržima, sa glavnim tezama iz knjige Kada hrabrost prevlada. Knjige, oni koji još nisu kupili, žele imati kao vlastitu knjigu, jer je vrijedna, mogli kupiti za 120 kuna i pomati na svoju uzvara. Ja se zahvaljujem i idemo dalje. Izvolite. Dobar dan, moje ime je Stephen. Ja bi rado govorila hrvatski, ali materijal je previše važan da ja to napravim loše. Pa tako izvinite, ja ću to predati na engleski i nadam se da će to zvučiti u vaše uho istinito.
It is a privilege to be here in Osijek University. I would like to thank Dr. Zlatko Đukić and to Dr. Željko Ivanović for giving me this opportunity to present a chapter in Holocaust history, which is little known yet of great importance. I would like to thank also the Catholic University and Professor Željko Tanjić, director of the university, who invited me to conduct a seminar with an objective to study and exchange ideas regarding the events that took place during World War II. Some of my colleagues in the US asked me, can this new university, a handful of professors, and a small number of students create bridges across religious, cultural, ethnic divides while aiming to create a more positive and friendlier world? My response was short: you bet we can. A journey of 1,000 miles begins with a single step, and we have already taken this step, and thank you, Osijek University, again. I would also like to take this opportunity to thank the Deputy Director of the Kršćanska Sadašnjost, Reverend Antun Šulić, for publishing my book, Kad Travels Prevrada, as well as the student and you, ladies and gentlemen. I must admit that I was pleasantly taken by surprise when I heard that some young Croatian men and women chose to participate in a seminar that deals with the past at a time when science and technology offer practical opportunities for the future. Furthermore, young people typically believe that they are different from their parents and grandparents, but for better or worse, human nature remains the same, and many of the issues that afflicted previous generations are experienced today by young people. We experience today a very difficult economic situation throughout the world, maybe almost like those before World War II. The rate of unemployment is high, the cost of living is climbing. The desire of power and control has not changed, and when we see how our politicians behave, it is obvious that they will say and do anything to win an election. In addition, religious wars are raging in many parts of this world. It reminds me of Archbishop Stepinac. He made observation and asked some question regarding the situation in the 1930s and 40s. He asked, the questions facing us these days are the freedom and worth of an individual as an independent entity, the freedom and respect for religion, the freedom and respect for every race and nationality, the freedom and respect for private property as the basis for the freedom of the individual and the independence of the family. And finally, the freedom and respect for the right of every nation to its full development and to the independence in its national life. The questions Stepinac presented to his community then are identical to those we should address today. There are probably many reasons why so little seems to have changed, but in my most humble opinion, we are still burdened by the issues of the past which remain unsettled. After the war, people rushed to rebuild their lives, to return to their homes,
establish their families. But they were not truly free. For example, they were forbidden to marry in their own churches, to return to their former private businesses, to open and establish new enterprises, and to reclaim the ownership of their own businesses and homes. Everything remained nationalized as it has been in the days of the occupation, except that one system was fascism while the other was communism. Furthermore, the issues of so-called forced conversion were not allowed to be discussed and clarified